Omukushaboku Bishop Alfred Muhozi atire mukona abana barakwinga nigana 72 aha busaba dikono basango mu district ya Kiruhura. Bishop ari mu rutayero kubanza omubirizo bwa North Ankole okurugayemekwa kandi Yesu akayanyira umugoro w'ubupfu nako bastani mwagakwe kwibinasha tungani ngora shirinje mutwaro munana kuzo inteza Yesu kanzi kwa mutege mutwaro 3 kandi kuri mutwaro 5 n'ishubura ezishubura kumana mutwaro munana na kwatafika kunebyo mabyayo na bitomugaraji na sehote zendu zo burega zina kuzuru wachukura na mukera na taho ikintu cyashobora abantu nagirangwa akaruguma kagaboro kandi batashomire ngobo nibo bwire okwira abakene bari kubashomesa akwatara hore bigwe all needed otatora n'umwana nagwo kumanyanga kwatara ho kumanya nguna yetenga kwatirwako nabasa kubayishe na nyina mutakigema ahafuzu zo hanga ecy'abantu baba bagenderere kekitubere tugenderere kandi cyakira abantu basime mbabazi nangwe nembabazi zarahanganize bare enteka eji abantu basanga bagisimire. My Lord Bishop, can you tell me the journey of your preaching? When I was in primary 4, my class was selected to read a chapel at our school. I read a reading from Ephesians chapter 6 verse 2. Nyo papa haro ekindi kwenda munyarushoze nyujutireho naho kugira ngo nkataho itafari aha gutungura umukende gwe biwenyesha muri ahubwo ibindi byona tubine kuno yabakahingira karabishiki naninya hanangereza abazeire n'abashabera izoba ngo abishiki bashyire kushoma kuko abojo bakushoma girl child education ni inkuru munonga president wihanga karo mugasho kubyumba bakazi numbarebe position zone z'amana harimo abakazi. Bishop Alfred ashabira abantu okukora nawe omukwera batine chwera. Omugandi General Kayindo Tafire or Minister w'enshonga zo munda y'ihanga ajumirira by'ubutegetsi barukuronda karuru barukorabera mu nganda n'amadini. Minister Kayindi byabwambira bwabira y'umujyi mukuru amukoro gwo kushoroza sente zo kombeka enje y'ubusaba dikono bwanyigana mu bureberezi bwa Bunyoro Kitara. Yitwe tugoza abantu batakoreki abatakwiba obwemezi w'abantu tabiba obwemezi w'abantu tabadupa General Tafira ashabira abantu ba Bunyoro okuhamira ha kigombe cya NRM obwaro kugira ngo ibintu bibyo butegetsi birome cyane n'ubu tibyine cy'byakubasa kurera abanyayuganda. Bewakoza timbe manyine batakoza timbe manyine bajaho burika base baringa tukunyanja Bishop w'ubureberezi bwa Bunyoro Kitaro wahumwire Right Reverend Stephen Kahuma niwayebembira okushaboku sabiti yokubanza mu biro byo kusiba tuyizege kuramya Ruhanga kandi hamwe no kuramya Ruhanga tuyizirege okusoroza ensimbi ezo kuombeka enjwe isabadikoni obusabadikoni buno bwayira muno kandi ko kuri wayira muno nenjwe isabadikoni yayira muno arohe mirimo nkende ya Ruhanga yo gukora Ruhango ubu abakozere kirinke cyo muzaire kiyokora bugamba koheho umwana kandi ni ukozere ki umuhayire obusaba dikono bwanyigana bukatanduka mu mwaka wa 1956 ansi ya Rwenzori Diocese rero mu mwaka wa 1952 Bunyoro Kitara yayihagura ha Rwenzori Diocese kandi obwati yasi imyaka 5 n'eshatu gasha kwa Paul Turyamureba hamwe na Thomas Tumwebaze.